Tonight, an urgent medical evacuation to take place at any moment. 3 people suspected to have the high-risk hantavirus on a cruise ship now off the coast of Cape Verde in the Atlantic Ocean. Hantavirus. Iki ni icyorezo gishobora kukugiraho ingaruka wowe n'abawe ndetse n'ubuzima bwabo. Iki cyorezo ni icyorezo gishya cyaje kiri guhitana abantu ibihumbi n'ibihumbi. Muri 2019 ubwo covid yazaga umusozo wayo byavuzwe neza cyane n'umuntu nubwo abantu batamwitaye bakamwita umusazi. Yavuze ko mu myaka byibura 3 azaza icyorezo cyitwa hantavirus. Iyo hantavirus yayivuze ameze nk'uri kwikinira, abantu nabo babifata nk'aho ari imikino, ariko icyo cyorezo cyaje kandi kiri kwica abantu benshi. Icyo cyorezo ni icyorezo kiri gufata gite? Reka tubikurikirane hano kuri Pop Vision. Iyi channel niba utarakora channel kandi subscribe undi sharing iyi video byura abantu 10. Iki cyorezo cyitwa hantavirus cyatangiye mu bwato bwa mukerarugendo bari muri Amerika. Iki cyorezo kimaze kwica abantu 10, abandi 1000 bararembye. Ubu bwato bahise bufata nk'ingwate, ubu buri kuvurizwamo abantu barembye. Abo bapfuye bo ntabwo bari kubashyingura nk'aho abandi babashyingura. Iki cyorezo bivugwa ko kimaze kugera muri Afurika y'Epfo, naho kimaze guhitana abantu 5. Biravugwa ko neza cyane iki cyorezo cyari kiri kwandura vuba faster ku rwego rutandukanye n'urwa coronavirus. Iki cyorezo ni kibi, ibindi turabikurikira nyuma. Reka tubanze dukurura amakuru tumanze tumenye neza ibyo ari byo. Ciao. Niba utakoze subscribe yikore kugira andi makuru akugeraho neza kuri iyi channel yacu yitwa Pop Vision Informa. Ciao.